Muraho neza abanyamurenge, abatuye isi, abatuye Arizona, abatuye mu masiteti yose ya Amerika. Twongeye kubatumira kuri Happy TV1. Turi hano tubamenyesha umuhango w'ejo dufite ku wa gatandatu no ku cyumweru wo kwibuka abacu bapfiriye mu Gatumba bazize uko basaga. Muzigomwe aho tuzi twanyu n'ibindi byose bibafitiye agaciro, muze duha agaciro abacu bapfuye bazize uko basaga. Turabatumiye mwese ngo muze ejo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Urakoze cyane. Twongeye kubibutsa yuko kwibuka ni inkingi ikomeye, ni intambwe, ni ikintu kimwe kiduhesha guhesha agaciro abacu badusize. Niyo nzira yonyine idufasha kugira ubutabera ndetse no kubaka amateka. Tukaba dusaba abanyamurenge bose bari ku isi hose gufatanya n'inshuti n'abavandimwe kwibuka abacu baguye mu Gatumba ndetse n'abandi bagiye bicwa bazira uko baremwe. Rero banyamurenge, inshuti, ibihugu bitandukanye, turabasaba kugira ngo uyu muhango muze muwohereza abantu kugira ngo bawitabire, ariko cyane cyane abanyamurenge ntimugomba gusiba, mugomba kuza kugira ngo twiheshe agaciro mu bundi buryo bwo kwirwanaho. Murakoze. Cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri Happy TV1, televiziyo yanyu mumenyereye, ariko uyu munsi tukaba twahostinze umunyamategeko, ngira ngo tugiye kumwakira. Njewe nk'ibisanzwe ni Munezero Gaston Irunga, umenyereye ku izina rya Terezia Wayesu. Tukaba turi kumwe n'umunyamategeko wacu, tugiye kuganira ibiganiro bitandukanye, ariko mbere yuko dukomeza reka banza twibwire kubatamuzi n'abamuzi nanone yongera bibwire. Murakoze kutwakira muri studio zanyu. Nitwa Innocent Nteziryayo, kaba twahuriye hano muri iki gihugu cya Amerika ku bijanye no kwibuka bene wacu bazi uko baremwe. Kaba nishimiye ko mwatwakiriye hano muri studio zanyu. Murakoze. Arakoze Maître Nteziryayo, ariko abantu wenda badukurikiye, Nteziryayo ninde, uvuye he, uri hano muri iki gihugu cya Amerika, urahatuye, utwibwire professional yawe. Nteziryayo cyangwa se Innocent izwi bimenyerewe, ntuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Nkaba ndi umwe mu bakurikirana imirimo yo kwibuka ya Gatumba, bene wacu biciwe mu Gatumba, ibijyanye n'ubutabera, ndetse nkaba mba no mu rugaga rw'abakolektife nabwo rukurikirana nyine ibyaha byagiye bikorwa kuva 2017 kugeza uyu munsi bikorerwa abanyamurenge, abatutsi, abahema. Dukora documentation tukabishikiriza n'inkiko. Muri make ivyo nivyo kenshi byatumye nza hano, ariko uyu munsi ikintu nyamukuru ni ugufatanya n'abavandimwe b'abanyamerika n'abanyamurenge ndetse n'inshuti zabo kwibuka abacu bazize uko baremwe mu 2004 mu Gatumba. Murakoze. Urakoze cyane. Nguko rero uyu niwe tugiye kuganira, turamuhata ibibazo byinshi mwibaza, tugenda twibaza imyaka 20 irashize harabaye ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Benshi baribaza burano ubwicanyi nyabaki, bakabuha amazina atandukanye, ariko noneho turi kumwe n'uza kubisubiza byose. Maître, wavuze ko waje kwifatanya n'abanyamurenge bari muri Amerika, kandi uvuga ko uri mu rugaga rw'abakurikirana ikibazo cy'abanyamurenge, ubwicanyi bagiye bakorerwa, ndetse si mu Gatumba gusa, n'ubundi bwicanyi bwose wenda uraza kubitubwira. Ariko kaba dukurikiye hari ibibazo abantu baza bibaza, nibyo tugira ngo udusobanurire uko biteye nuko tubitekereza kugira ngo duhe umuco. Ese ubutabera fasiniki, ubutabera ku banyamurenge mwahagurutse nk'abande, urinde kugira ngo uhaguruke muri ico kibazo, bihera he tubwire. Murakoze cyane. Ubutabera ni inzira ndende itoroshe, ariko inzira ibikeneye ubufatanye, imbaraga z'abakorewe ibyaha cyo cya mbere, ndetse n'igihugu n'inshuti kugira ngo abakoze amahano bahanwe, kugira ngo ibyakozwe ntibikongere kuba, byigishe na societe ko ari amahano. Ku badutumye turi bande, ubundi abadutumye abantu batumwa n'abakiriya, hari icyo bita manda cyangwa se uburenganzira baha abantu kugira ngo babafashe kurikirana ibyababereyeho. Bamwe mu ba victime cyangwa se aba victime bahungabanye cyangwa bahuye n'ayo mahano nibo baduhaye ubwo bubasha bwanditse kugira ngo tubafashe gukurikirana izo byaha.
arakoze cyane iyo yari ikibazo kugira ngo kidufungurire mu bibazo byinshi tugiye kwibaza cyangwa se tugiye kumubaza kugira ngo abisubize. Ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba bufitanye isano n'ubuhe bwicanyi bwabanje cyangwa n'uburiho ubu ngubu? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ikibazo cyo kwibaza isano riri hagati y'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu gihe imbere ya Gatumba, muri Gatumba ndetse n'uyu munsi ibikomeje kuba n'irihe sano. Isano rimwe navuga ni mu jambo rimwe ni ukurimbura abanyamurenge, kandi abagamije kubarimbura umugambi wabo ni ukugira ngo abanyamurenge basibangane ku ikarita ya muri Kongo. Duhereye muri Murere hari ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge amasite atandukanye nk'uko bamubyumva za Kirumba, Inganji, za Gatongo n'ahandi hatandukanye. Ntibyarekeraho, hagenda haza n'ibindi bintu byinshi bifuza ko abanyamurenge bava muri Kongo, ko atari abanyekongo. Amatora muri parlement aratorwa, amategeko haje na za komisiyo kugira ngo zibyemeze. Ibyo biragenda bigera mu 1996 muri bukubwicanyi bwabaye za Bibogobogo, bica abana, bica abagore, bica impinja, abandi bana batwarwa iminyago. Izo zose umugambi ko arugira ngo barimbura abanyamurenge. Ntibyarekeraho, bikorwa za Kinshasa n'abasirikare barwanira igihugu za Kamina baricwa. Ubwo bwicanyi burakomeza kugeza noneho 2004 bwari bugiye gukorwa, bari bagiye kubarimbura i Bukavu na za Uvira. Abanyamurenge barahunga, bahungira mu Burundi. Babicanyi bari babahize tibarekera kube ko barahunze. Nyuma y'amezi 2 gusa barabakurikirana, bafatanya n'indi mitwe y'abarundi za FNL n'interahamwe kugira ngo zazakoze jenoside mu Rwanda, kugira ngo bice abanyamurenge. Babasanga muri shitingi. Uwo ni wa mugambi wacuriwe muri Kongo, nabo bafatanyije n'abagato n'abandi kugira ngo barimbura abanyamurenge. Uwo mugambi ushira mu bikorwa ku itariki 13, baraza mu minota tarenze 90 mu isaha imwe bica abantu 166, 108 barakomereka nabi cyane, abandi bakwira imishwaro. So uwo mugambi rero ntiwahagarira, urakomeza. Ejo bundi 2017 uratangira kandi usha ruguru, bica abanyamurenge mu masoko, mu mihanda, mu mazu batwikiramo, batwara iminyago, basenya inka. Imihana y'abanyamurenge 80% irasenyuka, inka zabo zirasenyuka. Kugeza uyu munsi rero bikaba bigikomeje. Rero uwo mugambi isano ntari ni rimwe n'iryo kurimbura abanyamurenge. Ese kibazo gishamikiye kuri ibyo ni kubera iki bafite umugambi wo kurimbura abanyamurenge? N'urwango ruko bazize uko baremwe. Kubera iki ari abanyamurenge? Nuko ari abanyamurenge. Oya, kubera iki batarimbura ubundi bwoko ariko bakavuga ngo ni ideology, ni bikomoka he umuzi wabyo? Ni ideology yo kumva ko abanyamurenge atari abanyekongo. Bavuga ko atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda, kandi abanyarwanda ntibagombye gupfa. Iyo ideology rero niyo ugenda ibibwa. Buriya ingengabiteko cyangwa ideology yo kurwango ni indwara ikomeye, ni cancer ikomeye. Iyo bagushize mu urwango bakubwira ngo naka, baramanza mugira ngo bakwice, bakabanza kwambura ubumuntu, bakakugira ikintu, bakagufata kutari utagaciro ufite, bakakwita umwanzi, bakakwita kuri inzoka, bamwe niko bazabita, kugira ngo babanze bakwambura umuntu n'ukwica yumve ko atari kwica umuntu. Nizo za hate speech uzawumva zakwe nk'ubushakashatsi zigaragaza ukuntu urwango rukura, ukuntu abantu barurema kugira ngo rurimbura abantu. Takindi nk'umunyamakuru nk'umunyamategeko w'inararibonye cyangwa ukurikiranira ubwicanyi bugenda buba mu gufasha abantu kugira ngo babone ubutabera bubereye ibyakozwe. Uvuze ko bashaka kurimbura abanyamurenge, umugambi ari ukubarimbura, ariko tukaba dufite abayobozi muri leta ya Kongo. Ese kubera iki barimbura abaturage kandi harimo abayoboye na Kongo, ba ministri, abadepite?
bafite abasirikare bakomeye. urakoze cyane, cyo ni ikibazo cyiza. Iyo abantu bashaka kurimbura abandi ntabwo bavuga ko mu bayobozi bahari usanga ari elemi imwe, iyo elemi imwe ikaba nta mbaraga ifite kugira icyo yahagarika, cyangwa se babiri batatu, kuko umugambi wabo wo kubarimbura ntabwo bivuze ko kuba uri umuyobozi. Urebye amateka aho jenoside zabaye, aho ubwicanyi bwabaye, ntabwo bavuze ko hatarimwo abatutsi cyangwa se abayahudi batari mu gihugu bakora. Abantu barakora, ariko umugambi uba ugamije kurimbura aba bantu ntuzureka gucurwa. So bari abantu bari i Kinshasa, uvuga niba warubuze abayobozi n'ahandi, urabona za gereza zuzuyemo abanyamurenge hariya, Icyo nari kigaruke ariko zuzuyemo abanyamurenge bazira uko baremwe. Ndakeka nabo ko bari abayobozi, uribuka ko n'abayobozi ejo bundi nibuka mu matora Gisaro aje kwiyamamaza, uribuka ko bateze imodoka yiwe bamuhanda bamutega, nubwo ari umuyobozi. Nubwo nabo hari abayobozi, ya ngengabitekerezo cyangwa se wa mugambi w'ubugome urahari. Ubwo harimo gusa ibintu bya politiki byo gushira nk'agakingirizo ngo bagaragaze ko bafite abantu, ariko umugambi wo ushirwa mu bivuga ko nabo impact negative ziba birabafekta. Ugaragaza ati reka tubereke gako nanone namwe nimushaka muhunga hakiri kare, nubwo muri aha namwe ntacyo muri cyo. Nimba bakwicira ababyeyi, bakwicira umuvandimwe, bakabafungira imbere yawe uri umuyobozi, urumva se bakora akazi kwirwa nyine babarwanya babyamagana, ariko umugambi wo urakomeje. Metre, wenda nakujanye mu bintu wenda bisanga, ariko ndakubaza ibintu bijanye n'amategeko kuko uri nk'umuganga wabyo. Imyaka ibaye 20 ishize, muri abanyamurenge muri benshi b'abanyamategeko, ariko nta butabera. Tuzigwa twibuka buri munsi kandi n'inshingano kwibuka, ariko ntiturabona wenda bavuga ngo hari umuntu wafashwe uryozwa biriya byaha byakozwe ku mugaragaro. Isi reba noneho abantu bari no mu maboko ya UN, umuryango w'abibumbye ushinzwe kurinda impunzi, bari impunzi bashyirwa hariya mu Gatumba. Nk'abanyamategeko b'abanyamurenge niki mumaze kugeraho, cyangwa se niki mwakoze imyaka ibaye 20? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Abanyamategeko b'abanyamurenge ni abanyamategeko ariko si igihugu. Ni abanyamategeko bari mu bihugu bitandukanye, ariko kandi si bo biha ubutabera, si igihugu. Kuko nk'uko bivuze, abanyamurenge baratereramo kubera ko ubwicanyi bwabereye mu Gatumba bwabaye imbona amaso nkubona, buba ku mugaragaro. Yewe n'ikimenyimenyi bukeye mu gitondo, abayobozi b'u Burundi, perezida w'igihugu wari uhari yaraje arabyamagana, n'abayobozi ba Kongo bari bahari. Niba yitwaga nde yarinde inde perezida w'u Burundi? Yitwaga Ndayizeye. Merci, Ndayizeye Ndayizeye. Ararira kubabona imirambo uburyo imeze, aravuga ati tugomba ibu n'ubwicanyi bw'indengakamere bwabereye hano, tugomba guhaguruka twese tugafatanya gushaka ubutabera. Nation zino ubwayo irabyamagana, inasaba Kongo, u Burundi gufatanya kugira ngo bakurikiranye inkozi z'ibibi. Conseil de sécurité ikora raporo bwayo, baravuga ati ibi bintu byabaye ku banyamurenge n'agahomamunwa. Ibyo ntibyahagije. Buri gihugu cyose gifite ambasade muri Kongo, n'ibihugu aho biri hose byagiye bitanga za condoléances, binahamagarira abantu ati ubwicanyi bwabaye ku banyamurenge n'ubwicanyi ndengakamere, isi yose igomba guhagurukira, abakoze amahano bakayakurikiranwaho. Utise ni kubera ko bitabaye rero. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Kuba abanyamurenge ari abanyamategeko, twese twagiye muri ako kinjiro, tuje muri iyo gutegereza kw'ibyo bihugu, izo nation ni nyina w'isi, ikaba ari na se w'isi. Dutegereza ibyo bavuze kugira ngo babishire mu bikorwa. Turategereza, tuributsa, kugeza uyu munsi nta bushake bakoze. Imbogamizi ya mbere zihari ni politiki, ni inyungu za politiki z'ibihugu. Icyambere hari politiki y'abanyekongo itakunda abanyamurenge, ibavangura n'abandi banyekongo. Iyo politiki ntibigeze bagira ubushake, kuko abaturage bari bapfuye
bari guhita bahagarika imigenderanire hagati n'Uburundi batarakurikirana ibyo byaha kuko ubundi mu mategeko igihugu cya mbere kiba gifite ububasha bwo gukurikirana naho ibyaha byabereye bivuga ko ari Uburundi nico kiba gifite ububasha bwo gukurikirana kuko nico kiba gifite facilities mu bimenyetso nico gifite abaturage niho baba bari nico cyari gifite Uburundi ntibwakurikirana kubera inyungu zabo za politike zo kurengera bamwe babikoze. Ikindi gihugu cya kabiri cyari gukurikirana ni Kongo raporo zigaragaza ko harimo abanyekongo b'abasirikare bakoze ayo mahano kandi abari bishwe n'abanyekongo ariko uyu munsi ntacyo bigeze bakora. Turategereza rero muri icyo gihe ngo icyo bakora ntibagikora. Rero niyo mpamvu ubona byagenze gutya ariko nyuma yabwo kufatanye abacikacumu ndetse n'imiryango y'abanyamurenge ishize hamwe cyane cyane Mahoro Peace Association tunayishimira bishize hamwe bashaka ubushobozi buke mu mbaraga zabo umutwaro twakoroje abacikacumu tutahagomeze kubakoreza. Ntekereza ko isi ifitiye umwenda abanyamurenge ndetse cyane cyane abacikacumu bazize uko baremwe mu bihe bitandukanye. Nibo twishatse ngo abanyamategeko twifasha abandi banyamategeko mpuzamahanga babigize umwuga turega ibirego bitandukanye kugira ngo iyo sinono tibwe ati mwaradutereranye kitore none akazi kacu mwego ni mugirikiko. Metero wakoze gusobanura icyo kibazo ariko kubishamikiye kuri ico usobanuye ko Kongo arifite mu ruhare mu kwica abanyamurenge hara mu Gatumba ndetse n'u Burundi sinzi niba nabyumvise neza. None niye competence mufite yo kurega igihugu nkamwe abanyamategeko b'abanyamurenge ufite competence yihe ibyananiye UN ibyananiye ira miryango yose ibintu byabaye ireba ari bo bafite abantu mu maboko mwebwe niye competence mufite cyangwa ubushobozi bwo kugira ngo mushire ubutabera mu ngiro? Ubushobozi dufite n'ubushobozi duhabwa n'abacikacumu ni n'ubushake ni n'ibitubabaza. Rero ubwo bushobozi twebwe dufite ni documentation twakoze twaragiye dukora documentation dufata ubuhamya bw'abacikacumu cyo ni kimwe turangije noneho turega barikoze ibyaha tubaregera muri bya bihugu babikoreyemo. Ntaguciye mu ijambo ni bande bakoze ibyaha? Hari abakekwa ubundi mu mategeko ntabwo tuvuga ko umuntu azahitwa umunyacyaha iyo urukiko rwamuhamije icyaha. Iyo urukiko rutaraguhamya icyaha witwa ko ukekwa kuba warakoze icyaha. Présumé. Ni présumé. Okay. Hari icyo twita presomption d'innocence. Okay. Icyo gihe rero abakekwa nibo twareze harimo bagatorwasa n'abavugizi babo n'abasirikari ba Kongo ndetse n'intera hamwe ba FDLR bafatikanyije bigaragara mu maraporo atandukanye. Mubifitiye ibimenyetso birahari biri documented mu maraporo atandukanye. Unyibukije ikintu ukirimo gusobanura bamaze kwica barabara hari abiprononceshe se ngo bavuge ngo ubwicanyi tuburi inyuma nibwo twavuze agatorwasa ku muvugizi wa Pasteur Abimana nibo hari ibimenyetso twakusanyije biva mu maraporo atandukanye nabo bwabo bivugiye n'amamedia atandukanye ibyo nibyo bishingirwa ariko ibyo rero twe twora rero izo dukora ibyo bita les enquêtes préliminaires ibimenye donc iperereza ry'ibanze twikoreye ubwacu ubundi si twari kubikora zagombye kuba zarakozwe na leta zifite ubushobozi nka parike y'u Burundi nka parike ya Kongo ndetse n'ahandi na za ICC n'ibindi ariko kubera ko twatereranywe twebwe twongeye no kwishaka mu imbaraga turabikora tushikiriza no parike bati ngibi turabibahaye ni mugende noneho mushikirize mushikirize inkiko ibi birego. Urakoze cyane. Reka tuje ku kindi kibazo kigira kiti ibyabaye mu Gatumba nk'abanyamategeko hari abantu benshi wera mu byiti y'ihenyito hari abavuga ni genocide hari abavuga ni massacre abandi babyita impanuka abandi bavuga ni hohoterwa mwebwe nk'abanyamategeko murega mu byitiki ya ubundi bwira ngo wita icyaha ucyanga ikintu cya mbere uvuga le fait ese byagenze gute izo bikorwa by'icyaha bigize icyaha ukabihuza n'itegeko iyo bihuje n'itegeko nibwo utanga inyito nyirizina y'icyaha ariko nubwo wowe wayitanga nk'umunyamategeko cyangwa se umuavoka cyangwa uwo ari we wese inyito ya mbere ya bwa nyuma uzi wemeza icyaha icyo ari cyo itangwa n'urukiko ushobora kugenda uzita
uko ushaka impanuka nk'uko bivuze cyangwa se uko bizagenda kose, ariko wabwira umucamanza iyo afashe icyemezo niwe ufata inyito bwa nyuma. Ariko nkatwe natwe twanaliza le fait ibikorwa uko byagenze ku giti cyanjye cyangwa se n'undi ari we wese tubyita jenoside. Jenoside ni iki? Jenoside mu mategeko menshi y'ibihugu cyangwa se n'amakonvasiyo mpuzamahanga yewe na za ICC mu ngingo zayo ya gatanu ngira ngo ni ya gatandatu n'iyo definisiyo zaha, ko ari umugambi ugamije kurimbura umuntu cyangwa se abantu azira uko yaremwe, isura ye, idini rye n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Uwo mugambi rero iyo ugamije kurimbura ukajya ukavuga ati tugiye kurimbura abanyamurenge bo mu Gatumba, le fait ko zivuga hari amatracte yabayeho, hari amaraporo avuga ko hari n'indi camp de refuge yari hirya irimo abarundi ariko batigeze hapfamwa n'umuntu n'umwe, bazaga bavuga ko bashaka abanyamurenge. Uwo mugambi rero ibyo bikorwa bigize icyaha nibyo bigaragaza ko ari jenoside. Ni intent cyangwa se l'intention yo kwica abantu benshi cyangwa se igice cyabo babaziza uko baremwe, swat idini ryabo, etini yabo, ikindi icyo ari cyo cyose. Urakoze cyane metre, twihuta nanone bitandukanye cyane n'ibyo bita ngo ni massacre. Massacre mu mategeko akenshi usanga ari ubwicanyi rusange, gusa ubwicanyi masse, kwica abantu utarobanura ugapfa kurasa gusa ukagira intuzeye, cyangwa se crime contre l'humanité bivuga ngo ni ubwicanyi nabwo uba ufite umugambi wo kwica abantu, kuvuga ngo reka nje kwica bari abantu bari muri iriya shitting cyangwa muri iriya kanisa ariko utaza bari bo, ahubwo ngo ugiye kubica ufite umugambi uri defini. Ni iyo attaque iri systematique igamije kwica abantu runaka ariko itabaziza uko baremwe. Naho bitaniye rero muri Gatumba ndahamya neza n'amategeko nshingiye ku mategeko n'analyse y'amafe ko byakozwe ko ari jenoside. Ya uvuze amafe n'analyse binjana ku kibazo ngira ngo kubaze. Tuje tubona mukora amaraporo atandukanye, nk'ejo muri twabonye mwasohoye itangazo rivuga ko mwashikirije ikirego ubutabera. Ese nibiki bibafasha cyangwa se nk'abacitse ku icumu? Iyo ni intambwe ingana gute, ni intambwe imeze gute, noneho twizere ko mu myaka 20 ubutabera bugiye gushigwa mu ngiro? Ni intambwe nziza tugomba kwishimira kubera ko nkuko nakubwiye twarategereje ngo isi bidukorere tibabikora. Twebwe noneho dufata initiative, tumaze umwaka dukora documentation, tubaza umucika cumu wese byagenze gutye na manda bw'abasha baduhaye, turangije tubihuza n'izindi bimenyetso dushikiriza inkiko izo birego. Icyo bivuze niki? Dusabye duhaye inkiko uburenganzira cyangwa se kugira ngo ibirego bizuzuye kugira ngo bo batangira, kuko ni dufite urukiko gatwebwe, ariko tugomba kugira uruhare twebwe muri kugira ngo tubishikirize inkiko. Ibi bifite inyungu nyinshi. Dufite abacika cyumva bari gusaza, abandi bagenda bapfa. Nidudafata ubuhamya bwabo buzibagirana. Biri documenté, birabitswe mu nkiko twababwiye twaregeye ya Kongo, z'u Burundi, z'u Rwanda, yewe na ICC twanabimenyesheje ibyo birego Conseil de sécurité. Ko Conseil de sécurité nayo ni bamwe mu baregera urukiko rwa ICC, kandi abishwe bakaba bari mu maboko yabo ya UN. So ibyo rero ni intambwe ikomeye kuba tubashe kubishikiza inkiko bibitsa ahantu hizewe. Twizera ko hasigaye tugiye gushiramo imbaraga mu bufatanye twese twishuza ibyo twakoze kuko bo badutereranye. Urakoze cyane, tugana ku musozo. Nagira ngo nkubaze ikibazo cya nyuma cyangwa se gikurikira igisoza. Ni ikihe cyizere muha abanyamurenge muri rusange ndetse n'abacitse ku icumu nk'abantu bahagarariye ubutabera cyangwa se bafite ikirego mu maboko? Ni ikihe cyizere mubaha ko abakoze ibyaha bazahanwa, ubutabera bugashigwa mu ngiro? Ubutabera ni inzira ndende. Ubutabera ntabwo ari nka 1+1 cyangwa urarasa umuntu isasu ramufasha arapfuye. Ubutabera ni inzira ndende. Tubona ko turi hano muri Amerika twatwidegemza muri imihanda. Hari abantu babifungiwe, hari abantu babizize, ariko babiharaniye kugeza bw'inkiko zemeje ko ubugome cyangwa se bikorerwa
abirabura cyangwa n'abandi bihagarara. So, iyi nzira rero icyizere dutanga nuko nimba uyu munsi utabubona nta gahora gihanze, ariko icy'ingenzi tugomba gukora nuko dukomeza twese hamwe mu bufatanye gukora documentation y'ibitubaho byose, kuko nicyo cyonyine gishobora kuzashingirwaho kugira ngo igihe kizaza uyu munsi cyangwa ejo ushobora kugira n'umutima w'abantu kugira ngo umuyobozi wayo cyangwa politike yahinduka bakagira ibyo baheraho. Rero icyizere dutanga nuko twebwe tugomba gushyira imbaraga hamwe tugakomeza kwirwanaho mu mbaraga zose zishoboka kugira ngo twiheshe agaciro mu buryo bwose bushoboka. Uyu munsi gato Rwasaramutse apfuye ndetse na gisirikare cya Kongo muvuga ko cyihishe inyuma ya biriya bwicanyi kivuze ati twebwe icyo gihe ntitwari turiho n'indi generation gato Rwasaga apfuye mworega nde? Nakubwiye ko twebwe abo turega ntabwo twareza Agathon Rwasa wenyine, ni coalition y'abantu batandukanye. Agathon gupfa kwiwe ntabwo bivanaho icyaha, ntabwo bivana ko nabo bafatanye. Umugambi ntabwo ari Agathon yashyize mu bikorwa. So niyo mpamvu dusaba kugira ngo ibyo bihugu twashikiriza ibirego bihaguruke bakore amaperereza, Agathon bumwere cyangwa se ahanwe n'abandi bakoranye. Twebwe icyo dukora ni ugukomeza, nubwo yapfa tuzakomeza kugira ngo inkiko zizahaguruke zishikirize abakoze amahano, zihane abakoze amahano, kugira ngo nibwo uburyo bwonyine kugira ngo Grand Lac cyangwa se Afurika cyangwa se n'isi yose ibona amahoro. Inzira y'ubutabera irambye ariko itanga ibisubizo bikomeye kandi biramye. Nk'umunyamategeko waje kwizihiza uyu munsi kunamira inzirakarengane guhera mu Gatumba ndetse n'abandi banyamurenge bagiye bagatandukanye, turi ku musozo, nagiraga ngo ugire icyo ubutumwa ugenera abanyamurenge ku isi hose ndetse umwihariko abacitse ku icumu rya Gatumba wavuye mu Bwongereza uraza uje kwifatanya nabo. Nk'umunyamategeko ni irihe humure wabaha? No kuvuga ngo no gushimira abateguye umuhango no kubwira abanyamurenge aho bari ku isi hose gukomeza kwibuka, no kubwira abacikacumu b'abanyamurenge baba bagatumba n'abandi bose bagize ingaruka kubera ubwicanyi bwabibaho kwihangana no gukomera, no kubabwira ko no kubashimira ko batigeze bemerwa guhiganwa n'agahinda, bakomeje gushyira ibikorwa kugira ngo twumve twibuka abacu ariko baniyubaka. Urabona ko harimo abana hano bakora amashuri za PhD, abandi bafite ngo bubatse zimeze neza. Izi ni nani kuvuga ngo kwibuka twiyubaka, bakomeze uyu mugambi wo kwibuka biyubaka kugira ngo umwanzi ataziba bishima hejuru avuge ngo twarabice none dore twarageze. Ni nka cya giti bavuga ngo batemye ariko kiza gutohana amashami. Uyu munsi dufite amashami y'abana bacitse ku icumu, ariko nanone abana bafite intimba, abana bavuka batabona abasekuru bishwe bazira ko baremwe, nabo tukaba dusaba ko tugomba kubaba hafi nk'abanyamurenge, twese tugakomeza tukabana tubabwira ngo mukomere, inzira y'ubutabera irarambye, ariko umunsi umwe tuzavuga ngo ubutabera burabonetse bw'abakorewe amahano. Murakoze. Arakoze cyane Maître, twari turi kumwe hano kuri televiziyo yacu yitwa Happy TV 1. namwe mwadukurikira muzakurikirana ikiganiro, turabakunda kandi mukore subscribe, share ese na comment. Reka tukaba tugushimiye, ikiganiro nakagaruka nitugukenera wenda buriya uzongera twita. Murakoze kudutumira. Murakoze cyane. Asante sana.